Kir? Apa ya? Berapa? Kakek tahu, Siti anan murni cuti muro. Apa boleh ya? Malah aku bagi gosip boy ke kirimun di luar. Anje benih gosip dia, kapan tak gendong? Duh, apa yang cek kakek? Mun di luar apa kungkin yang tungin saya kepo. Halo, kata juga lu ra. Sekejip pun tak penting dia om gue. Iya marah-marah. Keng betul tak penting ya. Keng pepolong ben banyak loh. Samisan pada tujuan namungin lah. Orang apa entah Siti, ngucap burung berbekal lah. Bekal Siti je bede Malaysia, akabin ben orang laju. Cek nih ser Siti juga uncengengan. Juken paling Siti, no tayo kak si tak depor, mau neng bini genar yang laki tak keratin kata iya kak. Lah, dek remah. Tak kurang bentar tak karuan kok suruh toju. Loh, Arya malaikat kita ngate mau nyari bini. Kok tanda lo yang depor tak depor. Dan mak, kang kok bentar kita mare. Ngora. Kaki lak lola anggot. Encan kue beratin nilai banyak nabeng. Ya mijana mau cerom orang laki buru kabire. Pebuli kan kesel 5 juta. Mutai pebuli lapor akhirnya polisi. Olah aja tedung ngate sak sekecil lek. Maka tecek leson. Kak Bakir. Kak Bakir, benar pas koroke ngelaku tedung. Mari ngakan tedung, marah laku tedung. Allah tangi ding papa. Hah? Apa ya? Bener mati ya? Anjan jada reng mate, Supri kancan kaki ro. Arah apa Supri? Tabrakan ya? Iya. Supri ya apa? Anja beni, Kak beni. Supri ki buru mendateng sepeda anyar. Penaren rumah beli kulkas si rajena. Pas oleh di PC tayo Kak sering tak laku. Sampai ente mau api penaren ro elang. Senga kan ulen Supri je Kak. Ku tak bingkok lemari Mariam. Soro cek ki atunia noreng. Lu ke dapur bujuk sarak kora. Pas krokeng tunging tak bambu sekali. Pagri! Iyot. Nang bentak kita marah le cekot. Hadi apa? Halo, iya deh. Lu rakir, alen kakero, pakun si kecoloan. Tahu deh, langsung kok tak keren sing ngiding akhirnya. Pola alen kaki ji petampo boy kir. Engkau kan andi kanca.
Matua ereng mau jadi intang kancajian di Roma. Berarti kau antara kamatua ering mau jadiin kancana kakek. Kenapa? Iya sama tampuk dia. Benih. Terus Maksud engkau, kakek malah lebar di budina Roma na matua ereng mau jadi intang kancajia. Iba bener pereng, beda kenengan, muntak kali roh nyaman ba bajenggot dapat bajenggu deh. Pokon god jia disa. oh iya deh. Laku udah malam pola tak sibuk kok ada desa deh. Oke. Iya. Sekarang kong deh. Termati. Mau jadi kanca. Matua ering. Mati. Tak nyampu. Astagfirullahaladzim. Mbah Jenggot. Kalau penasaran, masuk aja. Ori yang jangan hadir. Iya nggak hari itu bener ya. Kok masuk apa tak? Iya bener. Apa re? Pegri! Kung di luar kung binantungin nga sa gigo. Yan, supri ya apa? Kutabing ko lamari Mariam. Saro cek atung niya noreng. Lu ka dapur bujo sa rakora. Wes, kendor. Ngapa? Wih.